Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, hozir sizlar bilan Bekatov. Sizlarga O'sh Polog'ona bozorida Matizlarning senasini ko'rsatamiz. Matiz Tiko senalarining sostenasini polniy ko'rsatishga harakat qilamiz. Birinchilardan bo'lib avtomat Matiz Koreya 2004 yılı 08 объем. Sostenasini ko'rasizlar, yaxshi. İçi sarı түсті. Assalomu alaykum. Taqsir mashinasi ochildi. Yaxshimi? Qancha so'rayapsiz taqsir? 350. Mashinamiz biroq o'ta toza ekan. 350 ming so'rayapti mashinani. Mashinani qanday minishni ko'rdingizlar-da, shunday toza minsangizlar, mashinangizlarni Xudo xolasa ko'p yil bilasizlar. Dağın bir alt üstüge Matiz'i ko'rsataylik. Yılı 2008. Объем 1 ekan. Balonlar letniy. Taqsir kimdan ekan mashina? Bu O'zbekiston ha? 4 aynak ko'targichda da'van. İşte ekan. Mexanika. Mashina toza. Qancha so'rayapsiz taqsir? 350 ming so'rayapti ekan mashinalar. Dokumentlari bardigi yaxshi ha? O'shalar janda da'van bir oq tusdagi Matiz. Bunun yılı 2004. Koreya 08 объем. Balondoru zimniy ekan, biroq ozmas ketib qoldi. Qancha so'rayapsizlar? 350 ming so'rayotgan mashina. Mexanika mashina. Salonning ishlarini ko'rsangiz top toza. Dağın. Kanalımızga qatorlikda qatorib qo'yingizlar. Like'dan basıp, yaxshi kommentariylarda yazıp. Matiz qancha ekan? Bu 2 mi 1 mi? Rossiyskiy nomerli qizil tusdagi Matiz 2004 yılı. 150 ming so'rayotgan. Срочно deb yozib qo'yib tur. Bu Rossiyadan kelganda. Görünüzler arzanlırak maşina Tiko Matiz maşinasını izleyenler. Kızıl tüstüğü Matiz 3 yılı 2008 Koreyski avtomat коробка. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsiz taqsir? Qancha so'rayapsiz? 400 ming so'rayotgan mashinada. Koreyski ekan-da. Maşallah tazalığını görünüzler. İçi salonları öte taza. Puxta milligen maşina. Öte ayallar ayda şu maşina kim bu? Tak, şunun canında 2011 yılki Matiz 2 1 объем 350 ming so'rayotgan maşina. Машина летний баллон. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Mexanika ekan ha bular? Mexanika. Aynak ko'targichda 4 o'tib ishlaydi ekan. Qancha baho bo'ldi? To'ra ketishyapti. Surovga ketishlarga mashinalar bozorda. Bunlar yaşıl tüstüğü Matizler. Yılı 2005. Zimniy balon. 08 объем. Telefon numarları. Bu Özbekistan mı Koreya? Koreyski.
Салондун иштери жакшы. Баллондору зимний. Аркасы летныйбы? Мына ушул жеринде иштери бар экен. Акчасы канча таксыр? 260. 260 миң сурап атат экен. Дагы eski номерде Matiz. Жылы 2004 Европа. 08 объем. Баллондор летный. Assalomu alaykum. Sizlardanmi? Bu mexanika ekan, ama аяқтардан. Ручной, а? Да, механика. Qancha so'rab tasir uni? 230 ekan. 230 ming so'rab o'tgan mashinani. Dağın bir Aqtüstөгү 2006 жылғы bir объем. Отличный состояние дейт машинада. Баллондору зимний, ички салондору 4 айнектен электронный. Qancha so'rab atgan? 280? 280 ming so'rab atgan mashinada. Matiz 3. Жылы 2007. Баллондор летный. Assalomu alaykum. Taqsir qancha so'ratasiz? 370. 370. O'zbekistonmi bu? Koreya. Koreyskiy Matiz 3. 370 ming so'ratadi shu mashinani. Отличный состояние. Автомат. Koreya 2003 08 объем. Баллондору зимний, жаңа баллон. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? 280 ming so'radat ekan, avtomat коробка. Koreyskiy. Dag'ın mokriy. Matiz 2 2013 08 объем. Telefon numarları жоқ ekan. Qancha so'radasiz? 300 ming kemi var. 108 болып тұрмыз. Ручной айнек көтергүчтөр ручной иштейт экен. Telefon numarаңды айтасыңбы? 501 менен. 501 менен. 53 66 66 86. 86. Ушул номерлерге байланышасыздар. Базарыңарды берсин. Бул Matiz Өзбекстан. Жылы канча экен? Корея. 2001. Баллондор зимний. Центр замок бу. Механика. Жылы 2001. Рет isteydi. Matiz 2 2004 yılı. Avtomat коробка 773 bin 32 08 00. Koreyskiy. Assalomu alaykum. Qancha so'ratasiz taqsir? 320 de. 320 ming so'ratat ekan. Chirik-pirik yo'q bu taqsir? Yo'q. 320 ming so'ratat ekan. Buradan telefon numaralarini yazıp atır. Жылын, объемын жазып атыр, өзүнөн сурайбыз азыр. Assalomu alaykum. Жылы канча экен тaqsir? 2007. 2007 Өзбекстан, а? 08 объем. Telefon numarаңызды айтыңызчы. 53 менен. 56 36 37. Ушул номерлерге байланышасыздар. Акчасы канча экен? 250. 250 ming so'radi ушул Matizga. Matiz 2. Баллондору зимний.
Жылы 2007. Assalamu alaikum. Qancha so'rab o'tasizlar? Qancha ekan sanasi? 250 ming so'rab o'tadi mashinani. Jashil tusdagi Matiz kelganine 3 kun bo'ldi. 2007 yılı. 08 объем. Bu Avrupa уже O'zbekiston mı? O'zbekiston. Rossiyadan kelibdir. Mexanika. Samara'dan geldi. Akçası 220 ming. Benim degenler nomer salıp birini jasatıp nesеңіздер болады. 3 gün oldu Rossiyadan gelgenine. Жылы 2009. 08 объем 230 ming so'rab o'tadi mashinaga. Balonlar zimni, mexanika, ayna ko'targichlar, mexanika, ayna ko'targichlari. Qizil tusdagi Matiz'de ko'rsatadi. Жылы 2005, 08 объем, koreyskiy. Zavod deydi. Assalomu alaykum. Mashina zavod boydan bu? Yo'q, коробка родной degan. Коробкасы роднойdu. O'shunda bular avtomat bo'lish kerak bilan je mexanik bo'lib qolganmi? Родной mexanika bu. Родной mexanika mı? Jasalgan emas, ha? Akçası qancha? 310 ming so'rab o'tadi shu Matizga. Balonlar zimni. Tak. Жылы 2008, 08 объем. Telefon numarları. Balonlar zimni. Akçasını söyle. Assalamu alaikum. Akçası qancha ekan? 260. 260 ming. İşleri toza ekan, yaxshi. Ушул тақсырлар сіздерге болушунча аракет кылдык көрсөткөнгө. Лайктан басып, подписаться кнопкасын Аллахтын разылыгы үчүн басып коюңуздар. Каналыбызга катталып коюңуздар. Сиздер менен БК ТВ Ош Чапалак Унаа базары.